na kaapat inap sa kasul sa surga kayamanan niya na manok sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab kumiyatay sira na mapaparati siran si Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagriyami, mga riyami, yan ni kapkembung Amerikano walalag sa kipag-share niyo sa giyang kaya mga bandingan tanong kauba kalo-kalo sa gitan ng mga sumpa-sumpat kubala sa mga pupuong kukad ng tanong Rabbul Alamin. At agadidi na ayan niya bagang tanong sa mapunto ka usayan na so bandingan makapantag kung mga loks unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga ulama na talo wa katitimblan o ilaniran sa giyang kai istorya mga pantag kung mga luks unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganiron ilayan udi na tindig na aya tindigiran na sumaluks unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao siran si ikunara ka jahannam sabab kumiyatay siran na mga kafir siran udi na mga musyrik siran. Ayan ni daliliran na si isa Quran sa katiron wallahu subhanahu wa ta'ala sa ma kana lin nabi walladhina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Da si ku nabi nagusus sirano tu amia maratiya bayarang pemangnin sarila sa mga musyrik bapia penemangatungan eran si eko orian o kaya pakareagyan asiran na mga tao siran si eko naraka jahannam. Na sa mga lokas o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatay siran na musyrik o di na kafir na sabab peruna da ku nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam uban yan siran pamangnin sarila kesebutan ang sagyong kutuwa kaya panutulaw ni Bazzar amataan na surah sallallahu alaihi wasallam na siya ko kaya pikiran niyan sa ipemanin niyan sarila so ina niya na Amina bint Wahabin na diknan o Jibril alaihi salatu wassalam mararbiyan na pitiro yanun at tastaghfir liman mata musyrika o pama na ipemanin niya sarila so tao amanan niyan na musyrik. Isabab ro na may pamangni o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarila so ina yan. Ikadua, dalil na si pensa Quran. Atigu Allah, inna arsalnaka bil haqq bashira wa nadhira wa la tus'al an ashabil jahim. Mata atigu Allah, siyawa miska sa ngulalan sa benar. Ginan suagama tanu agama Islam. Bashira sa pemanutul ka sa mapya wa nadhira nagu pemakaiktiyar ka wala tus'al an ashabil jahim sa kena ubar ka pagisaan sa mga tao sa ikunar ka jahannam. Ay mananina kena ubar ng padisa masuliang kagiyang kanan ang mga tao sa ikunar ka jahannam. Kena ubar kailangan ipamangani nga siran sarila kakna ba na naman na pwede sa amanan yan na masuliang ka agiyang kanan ang mga tao amaya karega mga tao si ikunara ka jahannam. Isa akiyabati au nunafi miya panutula akiyabati anu nafi na wala tas'al an ashabil jahim dingka din pepemangania dina dingka din pagisaan dengan dipikir au banga pemangnin sarela so mga tao amaya karega ang mga tao si ikunara ka jahannam. So amanan yan na marayag ang makasusulamanan yan nagiyang kanan ayat na amito turuyan na din perwa wallahu subhanahu wa ta'ala si kunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam uban yan mi pamani sarila sumbel aloksian udina suina yan. Ikadua ini daliliran na si isa hadis atiwo miya panutul muslim si usahian mama amiyaka talinguma udina mama amiyaka talinguma si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pagi iyan siya maiyan andi derpa iyan napitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam finnar si iku yamanan iyan ay derpa iya maaka na si iku naraka isagi yung kutuwa kaya naganiyan nun na miyarata aginawan iyan
na tomia likud na sagiung kutu akiata likudian na pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam tialwanian atiga na inna abi wa abaka finnar mata ana suama akan nagus suama aka nasi isiran si iku neraka. Ini pangangapin nunto o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salagi din nukia pangangapin ni run wallahu subhanahu wa ta'ala sagiung kutu akini turun sagiung kutu ayat amana kia tapausirun wallahu subhanahu wa ta'ala sadinan mi pemangni sarila soya mana nian na mga tawa miyata ya mga musyrik nasi sagiung kutu urian o kialu yaun wallahu subhanahu wa ta'ala sadai ko nabi uban yang pamangnin soya mana mga musyrik amya matay siran bapian yang siram pada mga tunganay na ini tundugun wallah apianut tulian apadap kesebut sagiung kutu ayat sagiung kutu asu amanan yan na bapiapan so Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah pada amana pinili wallah bulayo kayan na si ikwayamanan yan nakapakataling umeran sa along namori udi na din niya mipumangni sarila suama iyan sabab sagiung kutu kaya patay niyan amanan niya na muungkir udi na musyrik antaunong kakafir. Yung kuto mambuas sa katawa mama amya kaw masi ikwayamanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagiung kutu akirat aginawan yan na piano tulun udi na pitir ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiyaki siyamanan yan na amaka agu siyam akan na magpedasiran si iku neraka. Adem pernah miya panutul Hakim agu miya panutul Ahmad si iku musnad yan asi Hakim na si iku mustadrak yan na pitir yan na sahih aamanan na mababay amya kataling umasiran si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini isiran si Rasul sallallahu alaihi wasallam suina iran na pitir iran na si pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam si iku neraka na si sagiung kutua kiara ta agina wagiung kutua dua katawa bai na pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam tialuan yang siramman atigian na inna ummi ma'a ummukuma mata'ana suatigian suina akan na padwi na iwayamanan yan na tao mambusi iku neraka jahannam. Na idi nagyung kutamya kaw mas iku Rasul sallallahu alaihi wasallam amama ay nisi yanun ande sina yan na pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam mas iku neraka na tigin antun ayon niya so mga luks kamambu amya imya matay siran na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkadi kesuatan amma tarad an takuna ummuka ma'a ummi bangkadi kesuatan ayamanan yan na mabalwi suamanan yan na inaaka apa diyan suina akan ayamanan yan na isa siran si iku neraka jahannam. Si sagiung ka na mga hadith api yang alwitanu na ayam itu turu yan na sudin sumbela alok Rasul sallallahu alaihi wasallam na bilwin yan ayamanan na ipengapin yan sagiung kutua mga tawa pagi seun apa da siku mga sahaban yan pagi seun ayamanan na pagi siran suma alok siran ayamanan yan na anda siran matatago na piyakarya kiran Rasul sallallahu alaihi wasallam asiran suaman na mga luksiran na gusto mga pada mga sahaba umiyamatay si ikwayamanan yan na ada pengkapakataling ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatay siran na si isiran si unara kau din ayakan betadaniran na sonara ka jahannam na padiran mambu suayamanan yan na mga luks Rasul sallallahu alaihi wasallam si iku kaya pakada kalagiyang kaya na kipagisian sa giyang kaya na yamanan yan na masala o mga sahabat sabagi ko mga suhabaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiyapausan siran wallahu subhanahu wa ta'ala atigi wallah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum haiskanu wa miyamaratiaya na dinyo pagisian sumanga syai pantat kumanga syai amay buka piyakaraya garkanu napkira tao na ginawa niyo so yamanan yan namis sabab pro na miyakay ito suki pagisian nun wayaman na mga sabagi ko mga sahaba wa anto nun ni mga betad o mga luksiran ko wayaman na miyamatay sikon ampan uda ka pakataling nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada penamia panutul ibn Abdullah ibn Mas'ud namia panutul yana lumini usirana pedian Rasul sallallahu alaihi wasallam na siaga danirana giung kutama kubur namia uton Rasul sallallahu alaihi wasallam na miuntod sa mga sahaba na mileran Rasul sallallahu alaihi wasallam adi imamang ni urian yan namia nagira na gumiurao samat tanuga kaguraok na sagiong kuto auriano kaya nagirano na mileran na sumiyang orkiran Rasul sallallahu alaihi wasallam na bila ko Umar radhiyallahu an na kagiubalak niyan natigin na anton ano ni miniguraw kaya Rasulullah akiat kawang kamiron natiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam sagiong kuto akiat timo niyang kiran
miya nagiuso kya gura o kakan nagu kya takawang kanoron nagiuto giyong kutwa pia misit akan udi ninubay akan na kubur nagiuto so kubur o Amina bintu Wahabin maana suina o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pia mga niya na tingin si ikwalla udi na miudas ako si ikwalla ama misit ako ron na miniw ugaid na miudas ako ron pan ay pamanga niya kan sarila na da ko yugi o kadna ka na Rabbul Alamin sisagi yung ka na hadith na ayaman buat mituturo iyan na demi pamangani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so loksian sabasiran maka sorga sabaya kituro iyan na kepukasiran ko kababalian yan kababaliran ng mga tao sa neraka. Yung kutwa ayat yawma yafirru al-mar'u min akhi na aya kaya usayaw ni alusi apitiro ibn Mas'ud miya katitian kay ibn Mas'ud na tigyan pelaguyan o Qabil so pagarinian Habil na pelaguyan pen nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam suinaian na pelaguyan o Ibrahim suamaian na pelaguyan o Nuh alaihi salatu wassalam suataian enugyan ka na mga tao na pelaguyan suayamanan yan na pelawiniran suayaman na mga pagariran nagusto darudu pairan nagusto suayaman na mga watairan nagusto mga loksiran nagusto mga inairan aya sabab na kagiagyang kutwa mga miyang aloy na miya matay siran na yamanan yan na mga musyrik siran udi na mga kafir siran. Pedepan adalil na kagiagyang kutwa yamanan yan na mga loks o Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya tay siran si sagyang kutwa masa ahlul fatra. Yung kutwa ahlul fatra naginan sutigira na inqita'ur rusul kaya putolo yamanan yan na mga rasul mga sugu Allah subhanahu wa ta'ala way na binarim ya putol sa mga sugu na adin din na ketuna mga tawa paparatian nira so yamanan niya na panulono miyangaw na mga nabi ibarat wa yamanan na nabitan wa Ibrahim alaihi salatu wassalam agusu Isa alaihi salatu wassalam na way na sa mga loks o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da amya panutu labera na yamanan na paparatia agyong kutwa yamanan agamo miyangaw na mga nabi ka ayadin na kalilid si kuyamanan niyan na ahlul jahiliya udi na tigira na mga tao si sagyong kutwa jahili asrul jahili na kulluhum kuffar pala siya naman na muungkir udi naman na diyan ang paparatian sukad ng tanu wa Rabbul Alamin nagudiran simbaan sukad ng tanu wa Rabbul Alamin aya ay ni dalil mga ulama na ijma ayamanan yan na miya umpungon suayamanan yan na miya nga una ang mga salafus salih agus suayamanan yan na mga tabi'in tigana faqad ittafaqa as-salaf wal khalaf min as-sahaba wat tabi'in wal a'immatil arba'a wa sa'ir al-mujtahidin ala dhalik ayamanan yan na sabnar miya tayon su mga salafus salih agus su mga khalaf su mga urianiran gitu suayamanan yan na mga tabi'in mga tabi'in agus mga tabi'in agus pat aamanan yan na imam wasair al-mujtahidin agus kadendin mga mujtahid ala dhalika sa aamanan yan na miyatayon silang sa giyang kanan akababaloy o mga loks o Rasul sallallahu alaihi wasallam kafir o di na musyrik ang mga tao siran si iku naraka jahannam suginan katitimblan si iku yamanan yan na inidalil o mga ulama sa kiyatiru iranon sa mga loks o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tausiran si iku neraka jahannam. Ikadua atindig na aya tindigiran na pagkaapas udi na pagasul sa surga swayamanan niya na mga loks o Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab kumiyatay sira na mapaparatiya siran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mambu ini daliliran na paganirun na si sa Quran. Tigwallah وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا dar kami ya tigu Allah udina daku betadami uba kami paniksa ubana siksa mi ya taw antaunun kapagtaw taman sa di mi mananya nakasuguan sa rasul agyong kutwa rasul na mapakari agyong kiran so mananya na mga duwan wagamatan wagama Islam aku sumanga sana ko sana ayat alagi denan amituturo yan amana de petu tawalla sa de petu tawalla susiksa si ko mga tao amana niya na dasiran mga talingo dasiran katalingo mayo mga rasul na amituturo anan na sumanga lokso Rasul sallallahu alaihi wasallam na padasiran sa giyong kutwa ahlul fatra
ayamanan yan na mga tao masa amia putulun su mga rasul. Ada amanan yan na mga kataling umakiran na mga rasul. Na dasi ko wallah, uban yan amanan na pekasiksaan nagyang ka na mga tao. Udi na uban yan sirang pakasul dasi ko naraka. Sabab kuda amia kataling umakiran na rasul. Ka upamabuman, ka adin na amanan yan na amia kataling umakiran na rasul. Na perhatian niran, na tabi o rasul, amanan na pagunutan niran din nagyang kuto. Rasul, amanan yan na udi na mga duwan, wallahu subhanahu wa ta'ala. Fanattabi'u ayatika wa nakuna minal mu'minin. Tunayptiru nagyong kuta mga tao kung kay pemberat mo aniran si ku Allah. Rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Upama bumang kaad na miyakat taling umar kami rasul. Amanan yan na mapamagusayin yan kami. Na unutan namin din sa mga tanda ka haykad na namin nagumbaloy kami ya pwede kumiya marati ya. So amanan yan na misababsan na disiran siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala at tigu mga ulama at tindig sa giyang kayamanan yan na tindig at pagusayin tanong. Padapan ini daliliran lagi mo to akatir wallah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sigurado imbagayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala so haya Muhammad na sigurado imbagayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala kadna naka suayamanan niya na ikasusuat ka udi nakubeen ka na ayam itu turu aging kan ayat na isa din pinaka kababayaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suti hayaw matan yan na umupuso yan ginan sumbel aluksyan na yamanan yan na imbagayron wallahu subhanahu wa ta'ala kakasapatan yan nung kukapakataling umayran sa alungan na mauri. So ginan mga ayat amanan yan niya katitimblang kung mga ayat ay nidalil o mga ulama sa amanan yan na tigira na sumalok sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakasulsiran sa ikosurga o di na amanan yan na pakapasiran sa alungan na mauri. Ikadua ini daliliran na si isa hadith miya panutul so Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga na pat kaklasiya pagi si wallah di na pagiksamin wallah sa alungan na mauri. Napad mialu yung Rasul sallallahu alaihi wasallam pagiksamin yan na mama amiyatay saging kuta fatra rajulun mata fi fatra mama amiyatay saging kuta amana fatra giyong kuta kya puto lumang Rasul na makamasiran sa alungan na mauri na pagisian siran wallah na umakapas siran na pakasulsiran sa surga na uli siran makapas na pakasulsiran sa naraka. Na sumalok sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ada sangkaan at tigu mga ulama apa sa amanan niya nakakasapa atakiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakasumbagiran piya sa giyang kutuwa kapag isikiran kadnan tanu wa rabbul alamin sa alwan na mauri. Ikadua ini daliliran sa hadis na giyang kutuwa miya panutul aso Rasul sallallahu alaihi wasallam miya panutul Muhibbuddin at-Tabari so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan apiyamangan niya kang kuwallah sa'altu rabbi alla yudkhilan nara ahadan min ahli baiti piyamangan niya kang si kuwallah ada makasul sakataw busi ko pamilyakan si ko naraka jahannam fa'atani dhalik na inibagirak na wallahu subhanahu wa ta'ala uli na tarima wallahu subhanahu wa ta'ala si sagingan na hadis na marayag amanan yan na tarima wallah supang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pakasul si ko naraka yan dapat Rasul si unaraka apad ko pamilya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada asang kaanun asu mga loksyan di na sumbel loksyan na padanan si ko mga pamilya unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam padapan miya panutul nagyung ko to ayama na sakatawa mama miya katalimuma lalay pagi siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini si yanun su mga loks Rasul sallallahu alaihi wasallam na Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam pemangniyak na nan si Allah subhanahu wa ta'ala sa amanan yan na yakap pemangniyan yan si Allah na tirim anon wallahu subhanahu wa ta'ala na si ko pakataling umatan sa alunga maori sa giyong kutwa pembetuan sa syafa'atul uzma amanan yan naginan sa tigo mga ulam inaliyo wallah sa Quran na maqaman mahmuda ay pemanaw kadaglang kung mga ulama na syafa'atul uzma yan ang suyamaan na mala akasil kapinapaat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pad asipaatan yan na sumbela aluksyan sabab kupat siran si kuyamaan na kubean yan amasapaat yan sa alunga na maori. Pada pena ini dalil mga ulama na giyong ko to
kababalunian pad ko mga khasais ulina kibibida Rasul sallallahu alaihi wasallam asu anggota Rasul sallallahu alaihi wasallam na diken wapoy ko neraka jahannam. Gitu sebab anamia panutul isa ko mga sahaba ininumian suruh Rasul sallallahu alaihi wasallam sagung utakia tindukian kaya sabab na kagi amian nagian hadis adiken wapoy ko neraka jahannam supaya mananian na lawas anamia tagun apad ko mga anggota Rasul sallallahu alaihi wasallam na antuna yarangan yu o ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusu ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sabab perun na ayamanan yan na disiram pakasul kunaraka sabab kudikin wa mana naraka sulawasiran sabab saging kutwa katataguan sirang ku mga anggota unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padepan ibn mga ulama ayamanan yan na titindiksan na tira na so mangalok sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyawiyag siran nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam urian yan na miyarati siran urian yan na miyatay siran bubman na may sabab pero na pakasul siran sa surga sabab ko miyatay siran na mapaparati siran so pan so mangalok sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na padasiran si kuyamanan yan na mga pipi ang mga tao kagaya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam padikupi ang mamili so Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyan ana khayarukum ay mana sakni pinilir kano sakni mana mapiar kano na sumalok sa na predansi ko mga pipia kenapa silang si pedsi ko mana mga rodasik ay mana niyan na pakasulusi ko o naraka uli na basirang kebelu ya musrik apad sirang ko mga rasik kasabab ko pada sirang ko mga pipia na may sabab pero na pakasulusiran si ko mana ni na surga wallahu subhanahu wa ta'ala ginan ikatitimbelan si ko mana niyan na ini dalil mga ulama amanan yan na Peter Iran amanan yan na pakasulsiyan sa surga. Yung kutwa kini dalil ng mga ulama sa amanan yan na siyama ka nagyong kutwa kaya tiro no Rasul sallallahu alaihi wasallam suama akan na pipikan ruwa tigiran nagyuto subapayan Abu Talib sa langit nuto agyong kutwa di undi ka tiro mga musyrik sa paring kaswata ka di rin ito ditiroon si ko Abu Talib din Abi Talib ama na kasepariran si ko yamanan yan na kaseparin yan si ko yamanan watayan agi ito naman na knaba titu wata wayaman Abu Talib sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumambus mga ulama amanan yan na doon titindigan na mga tao sa naraka na tigira nagyang kanan na ipandaliliwa mga hadis na palayad na nanayamanan na mga lulubay way na si Suyuti na piyakareagyan yung ka na mga hadis na pedar na mga lulubay agawid na mga babagro na saha na piyakasay hono sabay kung mga panutul sa hadis na timo-timo na sabay kung kada kalian ayamanan yan na hadis na kirampay sa amanan niya na mapya hadis akapakaya pendalil udi na amanan na mapakaya matari masisagyang kay kipendalil nun mga ulama sa amanan niya na sa mga lok Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga tao sirahan sa iko surga. Ikatlo watindig na mitukop sirahan sa sagyang kay masala ay amanan niyan na dairan tiro ay pakasul sa surga na dairan man tiro ay manan yan na pakasul sa neraka so mga loks Rasul sallallahu alaihi wasallam siranan na naman na inipalat sa amanan yan na tandingan ng Allah subhanahu wa ta'ala so pakasulan yan silang sa surga na pakasul silang sa surga so mambu ay amanan yan na pakasulan yan silang sa neraka na lagi dito pakasul silang sa neraka so saktanor na si itanong makaayon sagyang kanayamanan niya na mga ulama amitukop si sagyang kana masala sabab ko upama ko batanod di gede-gede na Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayabu akyalo yan nun sa sumangalok siya na mga tao siransi ko naraka naigira adin niya di amanan na ipangangapin sagyang kutwayamanan niyan na mga tao apagisiun wanto na ununi mauulaula umangalok siran ni sabab ro na ipungapin niyang kira na pagiluin niyang kira na sumus mga loksyan na mga taab sisi ko yamanan niyan na neraka jahannam ayamanan niyan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kena ubabaya-baya ginawa niyan ayamanan nakapenutulan niyan sa mga loksyan na mga tao si ko neraka jahannam kapantag bu sa ayamanan niyan na ipungapin niyan si sagyang kuta mga tawa mararata aginaweran uwait na minsan panayamanan yan na tetokop tano si sagyang kaya masala na da asala sa amanan yan na katiro at tanurun
sasutin degwema na mga ulama atitar uniran sumangalok Rasul sallallahu alaihi wasallam na tao si ikunaraka jahannam na sumanga daliliran na marayag nagwayamaanan yan na mga babagar pakandud na karanobus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.